طبیعت تحفه پروردگار است. صفابخش و شکوه روزگار است. وجودش آب و سنگ و خاک و کوه است. مکانی بیشهای پرشکوه است. طبیعت منبع رزق است و روزی است. ضمیرش جوهری عالم فروزی است. طبیعت خود عجب نقاش عالی است. به انسان معجزات لایزالی است. کسی که مهری به اندازه دارد طبیعت را عزیز و تازه دارد. سلام و پیام بهاری ما نثارتان باد، بینندگانی همیشگی تلویزیون علم و طبیعت. در این روزهای زیبای بهاری که طبیعت با شکوه و جلالش دلبر و دلربا شده است، به شما استراحت خوش و با فراغت و روزگاری نیک و آسوده را تمنا میکنیم. بگذار فضای آرام و آسوده وطن عزیزمان تاجیکستان همیشه پایدار باشد و طبیعت دلانگیزش سبز و خرم. با این تمنای نیک برنامه نبض طبیعت را حسن آغاز می‌بخشیم. دایر به نوع‌های گوناگون طعام‌های تاجیکی، دانشمندان و مردمشناسان در اثر و مقاله‌های الهیده خویش معلومات دادند. تاجیکستان از روی موقع گئوگرافی سرزمینی کوهی بوده. اکثر مردم به چرواداری مشغول می‌باشند. شیر و محصولات شیری از جهت بیولوژی نسبتاً سرغذا بوده. برای سلامتی انسان مفید است. شیر یگانه غذایی است که از زمانهای قدیم مردم از آن یکچند نوع محصولات از قبیل جرقات، چکه، قرود، روغن زرد، مسکه، قیماق و دوغ تیار میکنند. اینها از محصولات اولیه شیری به شمار می روند. استعمال محصولات شیری باشد به تمام ارگانیسم فایده به حساب دارد. در بخش غذایی سالم یک طعام شیری پیشنهاد می گردد.
гулҳо зинатбахши табиат буда. имрӯз тамоми кӯчаву хиёбонҳои пойтахти азизамон гулпӯш гардидааст. тасвири зебои гулро офаридгор ончунон моҳирона офаридааст ки кас аз тамошо ва накати гуворояш дилканда наметавонад. гулро ҳамчун беҳтарин тӯҳфа одамон барои азизонашон мебаранд. атыргул бошад бо рангорангӣ ва бӯи хуши худ ки аз номаш ҳам маълум аст, дар миёни дигар гулҳо харидори худро дорад. дар замонҳои қадим атыргулро аз чин ба ҳиндустон, шаҳрҳои машриқзамин аз ҷумла хуҷанд, бухоро, самарқанд ба аврупо ва дигар мамлакатҳо бурданд. буттаи атыргул зебо буда, навдаҳои рост ва баргҳои калонипар шакл дорад ки ин баргҳо то сармои аввали зимистон намерезад. навдаҳои баъзе атыргул дарози печон буда, хорҳои чангак шакл дорад. атыргул баъди ҳар дафъа буридани шоху навдааш нағз шоха давонда то охири тирамон гул мекунад. гулҳо калону зебо, хушбӯй ва рангоранг мешаванд. атыргулро аз қаламча ва бо роҳи пайванд ба буттаи настаран зиёд мекунанд. ҳар сол аввали баҳор нуги навдаро аз болои мухчаи пайвандшуда мебуранд. баъди 15-20 сантиметр рӯидани гул нуги навдаҳоро мебуранд. шохчаҳои паҳлоиро ҳарвақта кӯтоҳ мекунанд. охирҳои октябр ва аввали ноябр гулҳои пайвандӣ барои кӯча тайёр мешаванд. қаламчаи атыргулро дар гулзор тирамоҳ ё баҳор мешинонанд. дар тӯли нашр 6 маротиба хоки бехи ниҳолҳоро нарм намуда 2 маротиба ғизо медиҳанд, 20 маротиба об мемонанд. дар тоҷикистон атыргул аз аввали май то ноябр декабр гул мекунад. барои гулзор кардани шаҳру деҳоти ҷумҳурӣ, парвариш ва ба ҳавоза бардоштани атыргули печон дар пешайвон, девор, панҷараҳо ва дар боғу чорбоғҳо бунёд намудани гулзорҳои атыргули панҷбарга мешинонанд ки ин хеле зебо аст. буттаи атыргулро дар ноҳияҳои баландкӯҳ зимистон хокпӯшӣ менамоянд. меваҳо асоси витаминҳои хос дар организми инсон буда, барои мустаҳкам намудани қобилияти корию фикронии инсон кӯмаки бевосита мерасонанд. шукр аз сарзамини биҳишт осоямон дорем ки дар тамоми фасли сол дастурхони мардуми мо фаровон аз меваҳои ширину лазизи ватанӣ буда, захира ва нигаҳдории ин меваҳоро хуб медонанд. мардуми мо мардуми заҳматкаш ва дар соҳаи боғдорию боғпарварӣ таҷрибаи бой доранд. дар бахши навбатии барномаи набзи табиат дар бораи яке аз меваҳои лазиз, яъне киви ки истеъмолашро ҳамагон дӯст медоранд, нақл мекунем. маълумоти имрӯзаи мо дар бораи яке аз меваҳои маъмулу машҳур киви мебошад ки имрӯзҳо дар бозору мағозаҳои мо хеле фаровон аст ва дӯстдорони ин мева дар кишварамон хеле зиёданд. ҳамагон кивиро борҳо дидаему мазза ва таъми онро хуб медонем ки ин мева дар мадди аввал дар таъм ба якчанд меваҳои дигар хеле монанд аст. гоҳ ба тути заминӣ, харбуза, банан ва бисёриҳо ба қулфи най монанд мегӯянд, вале он таъми хоси худро дорад. аз маълумотҳои соҳаи гуногуни илми табиатшиносӣ бармеояд ки киви бута мева ба ҳисоб рафта, ватани асосияш Чин мебошад. кивиро меваи лазизи чинӣ ҳам ном мебаранд. яке аз олимони машҳур Александр Эмилисон мегӯяд ки ин мева ба як паррандае ки дар Зеландияи Нав аст хеле монанд аст ва аз ин рӯ ба ин мева номи ҳамон парранда яъне киви номгузорӣ шудааст. киви бошад аз рӯи тадқиқотҳо бута меваи худрӯй ба ҳисоб меравад ки дар аввалҳои асри 20 ба Зеландияи Нав
آورده شده است. این میوه را حالا در تمام جنگل‌های چین و منطقه‌های سوبتروپیکی سیاره با حاصل خیلی فراوان دیدن ممکن است. این بوته میوه بلندیش به 10 متر میرسد. کیوی تقریباً به 50 نمود میوه‌های غیرعادی سیاره مانندی دارد و در طبیعت به چندین نمودی آن واخوردن ممکن است که با گل، برگ، نوده، میوه و حتی با شکل اصلی خود از یکدیگر فرق میکنند. گلهای کیوی گلابی و سفید بوده بوی خیلی خوش و فرابخش را به مشام میآورد. مکان پرورش و میدانهای پرورشی آن در کشور چین خیلی زیاد است. در این مکان کیوی خیلی خوب نشو نما نموده حاصل خیلی فراوان دارد و خواجگیداران این منطقه ها درآمدی خیلی خوب نیست به دست می‌آورند. این میوه چنان حاصل خوب دارد که از تماشای آن به انسان فرح می‌بخشد و در وقت جمع آوری دهقانان با یک شوق و رطوبت خاص آن را جمع آوری می‌نمایند. بسیاری ها گمان می‌کنند که کیوی در درخت می‌روید، ولی این طور نیست. بوته آن مثل تاک انگور بوده، مثل تاک به ستونها یا چایلاب بسته می شوند. زیرا حاصل زیادی که این میوه دارد، نوده های باریک داشتنش نمی تواند توازن خود را نگاه دارد. این میوه را در جنگل‌های گوناگون روسیه نیز زیاد پیدا نمودند، ولی این میوه خیلی نازک بوده، به خنکی تاب‌آور نیست. اولین سرچشمه‌ها پیدایش این میوه را در تاریخ چین میان عصرهای 15 بهاگذاری کردند، ولی در اروپا آخر عصر 18 پیدا گردیدند. بعدتر سال 1847 طبیعت‌شناس انگلیس رابرت فوچینی در اکسپدیسیای خود این بوته میوه را از چین به اروپا آورد. در اولهای عصر 20 در امریکا هم پرورشگرانش زیاد گردیدند. سال 1906 الکساندر الیسون از دوستی چینیش تخمیه هدیه میگیرد که اولین اختراعات در زلندیای نو گردید. اولها بوته آن را همچون درخت آرایشی پرورش نموده در کوچه و باغ‌ها پرورش می نمودند. بوته‌اش خیلی سیرگل و با گل‌افشانی‌اش کوچه ها را آرام می داد، ولی میوه‌اش در آن وقت خرد و بی‌مزه بود. سال 1937 باشد باغبان نامدار زلندی جیم مکلاولین خواست زمینی را به اجاره گرفته این بوته میوه چینی را پرورش نماید. او در یک هکتار زمین کیوی را تجربه نمود که آرزوهایش عملی گردیدند. حاصل خوبی آن امکان داد که تا مردم به این میوه علاقمندی پیدا نماید و همین طور وطن دومی آن زلندیای نو به حساب می رود و با گذشت سالها این میوه غیرعادی در همه گوشه های عالم پیدا گردیدن گرفت. رفته رفته با سبب زیاد پرورشی آن در زلندیای نو، کیوی بوته میوه چینی یکی از رمزهای این کشور را از خود نمود که بعداً هزاران میدان‌های پرورشی آن پیدا گردیدند. کیوی از ماه می تا به آخرهای ماه ایون گل می کند. گلهای آن از گلبرگ‌های نرینه و مادینه عبارت بوده. آنها را از وقتی گل کردن مشاهده نمودن ممکن است. کیوی را از دانه و از ریشه می شنانند. گلهای آن توسط زنبور و باد گردآلود می گردند. عجیبی دیگر این میوه در آن است که پختن آن معلوم نمی شود. یعنی این میوه دائما یک رنگ و یک شکل دارد. تنها هنگام چشیدن معلوم می گردد که آن میوه خام است یا پخته رسیده. میوه کیوی را آخرهای تیر ماه جمع آوری نموده آن را در خانه های مخصوص تا درگاه نگاه می دارند که آن ترکیب خود را هیچگاه گم نمی کند. کیوی عین زمان یکی از میوه های صادراتی خیلی با ارزش ممالک اروپا، امریکا و روسیه به حساب می رود. کیوی در ساحه‌های گوناگون غذایی استفاده می شود. از آن مربا، نوشابه آماده می نمایند و در ساحه قنادی وسیع استفاده می گردد.
аз рӯи меъёр дар як рӯз 1 ё 2 дона истифодаи онро иҷозат медиҳанд, зеро он дорои хусусияти илтиҳобӣ дошта ба забон ва пӯст таъсири манфӣ дорад. Девораҳои рагу дилро тоза мегардонад ва барои онҳое ки дар организмашон намакҳои зиёд ҷамъ гардиданд, ин мева хеле муфид буда сангҳои гурдаро мерезонад. Барои беморони диабети қанд низ тавсия дода мешавад. Бояд ишора намоем ки ба беморони дорои захми меъда истифодаи он тавсия намешавад. Албатта, ҳама намуди мева аз рӯи истеъмол ва таркиб бояд меъёри муайяни истифодабариро дошта бошад, зеро саломатии ҳамаи инсонҳо дар дасти худи уст. олами табиат рангоранг буда дар он ҳайвоноти гуногун зиндагӣ мекунанд. ҳайвонот ҳам дунёи худро доранд. баъзан дар сайёра бо ҳайвоноте рӯбарӯ мешавем ки моро дар ҳайрат меоваранд. ин ҳайвонот бо гуногунии иқлими сайёра умр ба сар мебаранд ва дар куҷое набошанд ба табиат ва меҳрубониҳои он ниёз доранд. санҷоб яке аз зеботарин ва фаъолтарин ҳайвоноти табиат аст ки дар ҷангалҳо, боғҳо ва ҳатто дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунад. онҳо на танҳо ба муҳити атроф шукӯҳ мебахшанд, балки нақши муҳим дар ҳифзи табиат низ доранд. санҷобҳо дар тамоми ҷаҳон васеъ паҳн шудаанд, ба ғайр аз минтақаҳои хеле гарм ва ё хеле хунук. ба онҳо тезии ҳаракат, паридан аз як шоха ба дигараш ва нигоҳ доштани тавозун хос аст. ин ҳайвон ба оилаи шӯрхӯрони майда тааллуқ дошта дар тамоми ҷаҳон паҳн шудааст, ба ғайр аз Антарктида ва баъзе минтақаҳои биёбон. санҷобҳо на танҳо барои нигоҳ доштани зебоии табиат муҳиманд, балки тухмии дарахтонро паҳн мекунанд ки ин ба афзоиши ҷангал мусоидат мекунад. санҷобҳо дар ёфтани ғизо маҳорат доранд. одатан онҳо чӯрмағз, тухми дарахтон, мева ва ҳатто баъзан ҳашаротро истеъмол мекунанд. аз ин рӯ санҷобҳоро метавон яке аз устодони зинда мондан дар табиат номид. онҳо бо чолокӣ чӯрмағзҳоро дар хок ё ҷойҳои дигар пинҳон мекунанд. ин рафтор на танҳо барои зинда мондани худи онҳо дар фасли зимистон муҳим аст, балки барои нашъунамои дарахтон низ. санҷобҳо лонаҳои худро дар шохаҳои дарахтон месозанд. лона аз шохчаҳо, баргҳо ва порчаҳои пӯсти дарахтон иборат буда, инчунин ковокии дарахтонро барои ҷойи зист истифода мебаранд. санҷобҳо ҳайвоноти хурд буда, дарозии тани онҳо аз 10 то 50 сантиметр фарқ мекунад. вазни онҳо аз 100 грамм то 1,5 килограмм мебошад. яке аз хосиятҳои фарқкунандаи санҷоб думҳои дароз ва пӯпакдор аст. дум на танҳо барои зебоӣ, балки барои нигоҳ доштани тавозун ҳангоми ҷаҳидан ва ҳамчун гармак дар ҳавои сард истифода мешавад. санҷобҳо вобаста ба намуд ва минтақа аз қаҳваранг, хокистарӣ, сурх ва ҳатто сиёҳ фарқ мекунад. ранги пӯсти онҳоро аз душманҳо муҳофизат намуда, ба муҳити атроф ҳамоҳанг мекунад. инчунин санҷобҳо бисёр гӯшҳои дароз доранд ки дар фасли зимистон бо пӯсти бештар пӯшида мешаванд. санҷобҳо ҳамчун боғбонҳои табиат шинохта мешаванд. онҳо тухми дарахтонро паҳн намуда дар афзоиши ҷангал нақши муҳим мебозанд. ҳамзамон санҷобҳо яке аз ғизои асосии ҳайвонҳои ваҳшӣ аз қабили уқоб ва рӯбоҳ мебошанд. санҷобҳо ба 3 гурӯҳи асосӣ тақсим мешаванд. санҷобҳои дарахтӣ ин гурӯҳ маъмултарин аст ва онҳо бештар дар шохаҳои дарахтон зиндагӣ мекунанд, масалан санҷобҳои сурх ва хокистарӣ. санҷобҳои заминӣ онҳо одатан дар замин ҳаракат мекунанд ва дар қаъри хоб лона месозанд. санҷобҳои парвозкунанда ин ҳайвонҳо бо паридани масофаи кӯтоҳ байни дарахтон шӯҳрат доранд. дастҳои пармонанди онҳо ба онҳо кӯмак мекунад ки худро идора кунанд. ҳар як донаи чормағз ки шумо ба боғи худ мегузоред метавонад ба як санҷоб кӯмак кунад. ҳифзи ҷангалҳо ва муҳити онҳо вазифаи ҳамаи мост. санҷобҳо ба мо ёдрас мекунанд ки табиат пур аз зиндагист. онҳоро дӯст дорем, ҳифз кунем ва аз дидани онҳо лаззат барем.
گنج دانش دایم از بحر دلت پرگوهر است. باغ طبع اهل فضلت گشت چون باغ ایرم. باغ ایرم یکی از باغ‌های زیبا و مشهور تاجیکستان بوده. با طبیعت زیبا و درخت و گل‌های رنگارنگش دقت هر یک ساکن کشور و سیاح را به خود جلب کرده است. بخش نوبتی درباره باغ ایرم نقل می‌کند. باغ بوتانیکی شهر دوشنبه 12 اکتبر سال 1933 مورد استفاده قرار گرفته. سال 2007 با آن باغ ایرم نام گذاشته شد. این باغ میدان 400,000 متر مربع را فرا گرفته. امروز در آن میتوان با بیش از 4500 نوع‌های گلرستنی و بوته و درخت‌ها از تمام گوشه و کنار عالم از نزدیک شناس شد. باغ مذکور سال 1933 با تشبث فیچنکو در مساحت 34 گکتار تأسیس شده بود. کارمندان آن از سالهای اول فعالیت خود به جمع‌آوری رستنی‌ها مشغول شده، خاصیت‌های اکولوژی آنها را در شرایط نوی رشد آموختند. برای سبزکاری شهر، محل‌های اهالی نشین، باغداری و بنیاد بیش از 1000 درخت و بوته و گیاهای نو را توسعه نمودند. در باغ اید به اساسهای نظریوی و مطابقت رستنی به شرایط محل، اصولهای بیولوژی افزایش رستنی‌های اینترودوکسیه شده، اساسهای علمی باغداری آرایشی، سبزکاری و غیره تحقیقات انجام دادند. خادمان باغ با مسئله‌های پرورش رستنی‌های نو، آموزش تاثیر ماده‌های ضررناک اتمسفر بر رستنی‌های اینترودوکسیه شده، زیاد نمودن رستنی‌ها با راه پیوند از قلمچه و تخم و غیره دقت جدی می‌دادند. در نتیجه از موضع‌های گوناگون شوروی و ممالک خارجی جمع آوردن تخمی و نهال‌ها در باغ، کلکسیای کلونی نباتات فراهم آورده شد. در 4 منطقه بوتانیکی و جغرافیایی باغ تقریباً 2200 نمود درخت و بوته پرورش می‌یافت. قطعه‌های کلانترین باغ نباتات قدیمی آسیای مرکزی، قریم، قفقاز، آسیای پیش و بحر میانه زمین را در بر می‌گرفت. در قطعه نباتات آسیای شرقی، نباتات امریکا و نباتات اروپای میانه و سیبیر 226 نمود رستنی پرورش کرده می‌شد. در قطعه گلپروری تقریباً 650 نوع گل‌های زیبا موجود بودند که 40 نوع آنها برای سبزکاری شهر و مرکزهای صنعتی جمهوری توسعه شدند. در نهالخانه باغ درختان نخل، رستنی‌های سوکولنتی، تروپیکی و سوبتروپیکی، در قطعه کلکسیوی رستنی‌های بسیار ساله، سوسن، گل مجه، گل یاقوت، کوکب و غیره پرورش می‌یافتند. خصوصاً به پرورش رستنی‌های آرایشی محلی اعتبار جدی داده می‌شد. اید به پرورش رستنی‌های گلداری دیگر مملکت‌ها نیز تحقیقات‌های زیاد برده می‌شد. آموزش رستنی‌های آبی نتیجه دلخواه داد. از 70 نمود رستنی‌های آبی تحقیق شده، نیلوفرهای کلانگل، خندقوق، ویکتوریا و غیره برای در آبانبارها پرورش کردن توسعه شدند. در گلخانه بیش از 2200 نمود خیل‌های رستنی‌های تروپیکی و سوبتروپیکی پرورش می‌یافتند. رستنی‌های اولین را برای گلخانه سال 1967 از باغ بوتانیکی مسکو آورده بودند. حالا باغ در مساحت 40 گکتار دامن گسترده است. در آن زیاده از 4400 نمود رستنی از جمله 1750 نمود گل و درخت، 200 نمود صدبرگ، 120 نمود یاس، 1500 نمود رستنی‌های تروپیکی و سوبتروپیکی، 70 نمود رستنی‌های آبی، زیاده از 800 نمود گیاهای آرایشی پرورش می‌یابند. درختزاری باغ باشد 28 گکتار مساحت دارد. در آن درختان خاص مناطق آسیای شرقی، آمریکای شمالی، آسیای مرکزی، بحر میانه زمین، اروپا و سیبیر جای داده شدند. در قطعه نباتات جغرافی اروپا و سیبیر، بحر میانه زمین،
осиёи марказӣ, амрикои шимолӣ, осиёи шарқӣ намуди рустаниҳо мерӯянд. имрӯз ин боғ макони баргузории фестивалу ҷашнвораҳо, сайругаштҳои оилавӣ ва тамошои домоду арӯсон аст. ҳамзамон дар ин боғ аксари ҷуфтҳои ҷавону оилаҳо ва дӯстон бо наздикони худ истироҳат мекунанд. боғи Ирам яке аз боғҳои зебои ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. бо иваз гардидани фаслҳои сол, дигар шудани боду ҳаво, пӯсти инсон низ тағйир ёфта, таъсири он дар чеҳраи инсон боқӣ мемонад. вале аз ин бояд бонувон озурда набошанд, зеро имрӯзҳо роҳҳои ҳалли ин мушкилиро бисёриҳо хуб медонанд. истифодаи малҳамҳое ки барои пӯст ҷавониву зебоӣ мебахшанд, дар бахши навбатии барнома ба шумо тавсия медиҳем. норасои витаминҳо дар ҷисм бо фаро расидани фасли баҳор ба авҷи аъло мерасад. аз хушкшавӣ ва сурхшавии пӯст, ҳамчунин пайдо намудани доғҳои тира, яъне пигментҳо фаҳмидан мумкин аст, ки ба ҷисми шумо витамин намерасад. рафту сурхшавии пӯсти рӯй бо ороишот ва фишори рӯҳӣ алоқаманд бошад, баъди иваз кардани маводи косметикӣ ва ором шудани асабҳо он ба ҳолати пештараш бармегардад. вақте иллат дар норасои витаминҳо бошад, то онро барқарор насозед, пӯсти шумо тароват пайдо намекунад. пас чӣ бояд кард? субҳу шом ба пӯсти рӯятон малҳамҳои витаминдор молед. малҳамҳои дорои витамини Е, витамини А, ретинол, малҳами прополисдор, витамини С. бояд қайд кард, ки организми инсонҳо гуногун аст ва метавонад аз витаминҳои таркиби малҳам ҳассосият пайдо кунад. бинобар ин, пеш аз истифода аввал малҳами витаминдорро ба гардан молида, шабона нигоҳ дореду субҳ натиҷаашро бубинед. рафту пӯстатон ангеза дошта бошад, аз намудҳои дигари малҳам истифода баред. витамин хӯред. танҳо молидани малҳамҳои витаминдор ба пӯсти рӯй кифоя нест. шумо бояд ҷисматонро бо витаминҳои гуногун таъмин кунед. тиамин пиршавии бармаҳалро пешгирӣ мекунад ва бештар дар таркиби маҳсулоти донагӣ, моҳӣ, гӯшт, ордиҷав мавҷуд аст. рибофлавин ранги пӯстро ботароват ва доғҳоро тоза карда, дар таркиби помидор, тухм, маҳсулоти ширӣ, меваҳои шафтолуву нок зиёд аст. витамини Д пиршавии пӯстро пешгирӣ, сурхи خورشش رو رفع می سازد. در ترکیب ماهی، تخم، روغن ماهی وجود دارد. ویتامین ی از تاثیر ضررناک نورهای آفتاب حفظ می کند. نارسایی آن را با استعمال روغن‌های آفتاب پرست، زغیر، کدو، زیتون و جوهر مکه برقرار ساختن ممکن است. ویتامین K ورم، داغ‌های تیره و داغ‌های کنجدک را رفع کرده در ترکیب کرم و محصولات نانی زیاد است. بیوتین قوه محافظتی پوست را زیاد کرده، مبادله ماده ها را هم در جسم و هم در پوست روی می‌تواند که برای از نوسازی پوست خیلی مفید است. آن را از ترکیب زردی‌های تخم، محصولات شیره و گوشت پیدا کردن ممکن است. برای زیبا و جوان و جلونک شدن پوستتان حتما از این مصلحت‌ها استفاده برید. کبک یکی از زیباترین پرنده طبیعتی تاجیکستان به حساب رفته. در زیرکی و هوشیاری نسبت به دیگر مرغان خوشخوان برتری دارد. در باره پرورش و شکار کبک در بین مردم دانش و تجربه های زیاد موجود است.
ҳатто бовару эътиқод, ривоятҳои гуногуни фолклорӣ, инчунин расму одатҳои аҷибе нисбат ба капк миёни мардуми тоҷик роиҷ мебошанд. бахши паррандаҳо дар бораи капк нақл мекунад. капк яке аз зеботарин паррандаҳои табиати тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар зиракию ҳушёрӣ нисбат ба дигар мурғони хушхон бартарӣ дорад. дар бораи парвариш ва шикори капк дар байни мардум донишу таҷрибаҳои зиёд мавҷуд аст. ҳатто бовару эътиқод, ривоятҳои гуногуни фолклорӣ, инчунин расму одатҳои аҷибе нисбат ба капк миёни мардуми тоҷик роиҷ мебошанд. қобили зикр аст, ки капк зебогии табиатро бо овози хушу дилнишинаш боз ҳам зеботар мегардонад. садои форами капкро бисёриҳо хуш доранд. ба гуфти одамоне ки капкро хубтар мешиносанду бо он сару кор доранд, садои капк бештар ба бемории асаб шифо мебахшад. гӯшти капк серғизонист буда, барои чандин касалиҳои дигар давобахш аст. ҳар касе ки дар хонааш капк дошта бошад, ҳеҷ гоҳ хастагиашро ҳис намекунад ва доимо хушҳол мегардад. капк паррандаи зираку доно буда, дар талу теппаҳо гурӯҳ шуда зиндагӣ мекунанд. шахсоне ки ба шуғли капкбозӣ ва капкпарварӣ машғуланд, дар миёни омма онҳоро бо истилоҳи капкбоз ном мебаранд. агар дар бораи парвариш ё шикори капк ва инчунин дар бораи тарбия ва шинохти капк сухане гуфта шавад, аввал аз шахсони капкбоз маслиҳат мепурсанд. ба назар чунин мерасад, ки ин шахсон мутахассис ё капкшиносони ҳамин минтақа ба ҳисоб мераванд. ба ақидаи капкбозон, капкбозӣ яке аз воситаҳое мебошад, ки барои зиёд гардонидани шумораи капкҳо дар табиат кӯмак мерасонад. бо роҳи парвариш намудан барои истифодаи капкбозӣ, мардуми маҳаллӣ капкро аз нобудшавӣ дар табиат нигоҳ медоранд. андешае ҳаст, ки капкбозӣ як навъи бозии қадимӣ ва маъмулии тоҷикон буда, аз замонҳои пеш то ба имрӯз байни мардум роиҷ аст. ба ҳамин хотир солҳои охир чунин намуди бозӣ бо капк ё мусобиқаи капкон ба ҳукми анъана даромадааст. дар рафти мусобиқа одамҳо ба ду гурӯҳ тақсим шуда капкҳоро тарафдорӣ мекунанд. барои ҳавасманд гардонидани бозингарон ҳангоми мусобиқа ба ғолибон аз тарафи шахсони мағлуб тӯҳфаҳои пулӣ тақдим карда мешавад. бояд қайд кард, ки мухлисӣ кардани капкбозӣ қоидаҳои махсуси худро дорад. бозии капкҷанг дар 10 солаи охир доираи худро васеъ карда, мухлисони зиёде пайдо кардааст. тамошобинон чунин мусобиқаҳоро бо як завқи баланд ва эҳсоси хуб тамошо карда ҳаловат мебаранд. дар натиҷаи мусобиқаи ду капк ғолибшударо бо пули нисбатан гарон ба фурӯш мегузоранд ва мағлубшудаашро бо пули кам. ин шаҳодат аз он медиҳад, ки ҳар нафаре ки дар тарбия кардани капк заҳмати зиёд кашида бошад, маблағро ҳам ба андозаи меҳнаташ ба даст меорад. инчунин аз парҳои капк болиштҳои нарму мулоим тайёр мекунанд, ки барои ором хобидан бисёр мувофиқ ва роҳатбахш аст. аз рӯи гуфтаҳои мардум, шикори капк ба ҳар инсон муяссар намегардад, чунки капк паррандаи биҳиштӣ ба ҳисоб меравад. усулҳои шикори капк гуногун буда, ҳар яке он вақту соат, фасл ва мавқеи муайяни худро дорад. бисёриҳо ба шикори капк рафта, ҳафтаҳоро дар кӯҳу пуштаҳо паси сар мекунанд, вале бенатиҷа бармегарданд. гӯё ки шикорашон бебарор афтидааст. миёни халқ зарбулмасале ҳаст, ки осиёб ноб дорад, ҳар кор ба худ тоб дорад. агар кас ҳиладон аст, ҳама кораш осон аст. зеро капкро бидуни ҳила шикор кардан ғайриимкон аст. хулоса, дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳам ҳунари капкбозӣ аз замонҳои пеш то ин ҷониб идома дошта, шуғли мазкурро баробари пешаҳои дигар эътироф менамоянд.
گریه ها عیب ندارند، دل سبکتر می شود. در گلو بغضت بماند، چشم دل تر می شود. زندگی بالا و پایین دارد، اما چاره چیست؟ گر بخواهی یا نخواهی زندگی طی می شود. حسرت شیرین و تلخ زندگانی را مخور. آنچه در پیشانیت باشد مقدر می شود. پرتلاطم مثل دریا، زندگی پر از خطر، گاه آرام و گه موجی ستمگر می شود. سطح دریا را رها کن، قعر دریا دیدنی است. سنگ هم در قعر دریا مثل گوهر می شود. برایتان روزگاری نیک و آسایشته تمنا داریم. تا مورد نوبتی دیدار، خیر.